Za posna pogača uvijača sastojci za posnu pogaču uvijaču: kisela voda 300 ml, ulje 100 ml, šećer 1 kašičica, so 1 kašičica, brašno 600 g, kvasac 35 g, margarin 100 g. Posna pogača uvijača se priprema na sljedeći način: u mlaku vodu stavite šećer, kvasac i kašičicu brašna. Ostavite da kvasac nadođe. Sjedinite sa uljem i solju, zatim brašnom zamesite testo. Ostavite na toplom mestu 30–45 minuta da testo nadođe. Nadošlo testo podelite na 3 jednaka dela. Prvo testo razvucite na 25x50 cm. Premažite margarinom. Razvucite i drugo testo isto kao prvo, zatim ga prebacite preko njega. Ponovite postupak premazivanja. Razvucite i treće testo i stavite preko drugog testa. Oklagijom razvucite još malo testo. Nožem isecite trake na 1–1,5 cm širine, ali jedan kraj ostavite neisečen. Od levog kraja neisečenog dela krenite sa uvijanjem testa sve do vrha. Zatim oko donjeg dela uvijte u krug. Stavite u tepsiju prečnika 28 cm obloženu papirom za pečenje. Ostatak margarina istopite i premažite pogaču. Pospite je susamom i ostavite na toplom mestu 30 minuta. Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 200 stepeni oko 10 minuta, a zatim smanjite temperaturu na 180 stepeni i pecite još 20 minuta. Za najnovije recepte kliknite subscribe, like i zvons, svaki dan najnoviji recepti, zato nas zapratite.